Ассаламу алейкум, азиз телесерчилер. Милли телеканалында күннің эссас адиселеріне хаберлер информацион тақымы екіншекмекте студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам ве бүгін бойле малыматлар хаберлер программамызда тақдим этіле. Дүпкели ватки айланма yolunda құружилық ишлері не дәрежеде алып барыла? Қарасу базар районының Кеңтоғай ве Тургенева көйлері арасындаки yol қазайы алда бұлынып, маниялы yol ақны қатырлата. Из-за наших дорог Более yollar olğanı себебінден Нива машинасыны алдым. Yollar кергін вазиеті бұланалар. Ахмеджит район мемориятының бинасында региональ өрнек халық эснафлары ұсталарының сергісі тақдим етілді. В этих работах именно сконцентрирована и выражена вся душа тех людей, которые живут у нас в районе. 9 яшлы Эдия Алиева мини-мисс Крыма ярышта иштирак етежек. Қыз конкурсқа насыл азырланғаны ақында бізім яйнымызда сейір етіңіз. Занималась английским, рисованием, то есть очень много кружков у нас было. Ребенок уже привык жить в таком ритме. Эвельмі кечмі Киевді учил эвелсі Қырым Русия еркенына қошылығы ақта референдумда миллионларнен Қырым сакенлері ile қабул етілген қарарға урмет или янашачақлары де білдірді Русия Федерация президенттің матбуат катибі Дмитрий Песков. Матбуат катиб әмді қайдеті ки Киев о күнлерді қайта бақмақ керек. О вақыт Қырымлылар референдумда осы сайлавыны белгіледілер. Федераль мақсади программа бойынша құрылған объектлер не дәрежеде? Құрылжылық ішлері кетішатында насыл техники суалер ве қиынлықлар пейда ола. Бұл ведігер суалеріні бүгін Миллетлер ара Девлет комитетінде музакер еттілер. Тәфсилатлар невбеті келев қамызда. Федераль мақсади программа объектлері Девлет Миллетлер ара комитетінің мушаверелерінде мұнтазам сүретте музакер етілген мевзулардан бірі олды. Айры алда бүгін тәфсилатлыжа федераль мақсади программа бойынша құрылайытқан балабақчалар ақында сөз үрсетілді. Эмде Борчоқра қасабасында балабақчасы құрылжылығына дыққат айрылды. Девлет Миллетлер ара комитет рейсінің бірінші муавины Надир Номанов бұл ел балабақчасы құрылып бітежек деп ишандырды. Данный объект строится. Бұл объект құрула шақси незаретке алынды. Біз бұл бинаны бұл ел құрып бітірмеге планлаштырамыз. Борчоқра қасабасының Сәкина Айша Асанова әр вақыт оз уч торынынан бұлынмаға мечбур, чүнки оларының ана бабасы çalışмақ кереклер. Кичкене балаларына қалдырмаға инсан yok. Бұна бақмадан балаларына ярдым етмек бұл әрбір ананың боржудыр. Айша Асанова итираф ете ки Борчоқра қасабасында бала бақшасы ерлі сәкелерінің кескін меселесінден бірідір. Мен олара ярдым етейім. Менің де бір ішім шықса, мен тоқтайым, олар өз ешлерін бақайлар. Ярын şimdi yer açılsaydı bu ballara biz verirdik sadece. Олар өзлері bir-birine alıştılar ama başka балалара да не. Bundan gayrı muşaverede digер федераль мақсади программа бойынша құрылған объектлерде музакер етілді. Умумен bu техники суаллер, mühendis сақларының ве коммуникациялар ile бағлы суаллер олды. Ишлер график бойынша алып барла, ama bazı қиынлықлар да бар. Обсуждается в первую очередь это соблюдение. Бірінші невбетті құрылжылық монтаж ішлерінің план бойынша бежірілмесі музакер етілді. Шымды бізде 10 объекті ішлер алып барыла. Эпісі балалар бақшасы бойынша ішлер башланды. Мектеплер бойынша базы суалер да бар. Олар висхаларының тәртіпке келінмесінен бағылы. Капитал құрылжылық қызметі ile бізді шымды бұл меселелеріні чізмеге тырышамыз. Әр авта кечірілген федераль мақсади программа қойған планларының әмелге кечірілмесі бойынша мушавереде капитал құрылжылық қызметі бұл іш ile оғырышқан идарелер, беледие ве құрылжылық тешкелатлар векілері іштирак еттілер. Алимия Кайбулаева, Умер Мустафаев, Миллет Ичун. Мамут Султан көшірасында адлиечілерінің чыққыш меслияты олып кешті. Мұражатнен 15 инсан болынды. Олар насыл суалер берділер, оларны не қасиветлендіре. Бұл суалерге жауапны біздің мұхбиріміз София Шукурова біле. Мурачат еткенлер мал-мүлк ресмелештіруі, нефақалар яныдан эсап өтілуі ве құрыжылыққа ярдым алмақ меселелеріні көтерділер. Умер Саттарова лейчілерге құрыжылық екілінмесіне ярдым алмақның чәрелерінің насыл деген суалнен болынды. Осю сақат олғаны себебінден çalışып оламай ве ярдым сорай. Начал строительство дома 10-12 лет назад. До сих пор не могу ввести в дом в эксплуатацию. Надеемся на то, что Госкомнадз окажет какую-то помощь хотя бы на материалы для завершения строительства и ввести в дом эксплуатацию и жить нормально
в нормальных условиях. Adliya ejillerinin bedava mesliyatına Qamış Xora kasabası sakinlerinin kolektiv müracaatı geldi. Olar kasabada cami kuruculuğuna gaz geçirilmesine ve yollarının tamir etülüvü boyunca yardım ayırmak akta rica ettiler. В прошлом году в ноябре ковырнули все дороги, будем асфальт делать. Дожди пошли, снега пошли. Вот 3 месяца зимы мучаются все машины, что пешком ходить трудно даже. А маршрутки вот говорит, мы будем через начать добиваться, чтобы прекратили, пока дороги не сделать, не будем ходить. Как это так? Bundan gayrı yerli sakinlerini dabır meseleleri atızlay. Sokak boyu ozen ağa ve köpür bar. Suv baskan vakitları köpür yuvulup ketti. Yollar bozulay ve bu yerde arabanın yürümek gayet kıyın ola. De yerli sakin İbazer Bilalov. Bağban su gelse, şu turbalardan av yandan gelen su geçip çıkıp olmayı. Bir anda yığılıp yıkılıp yolun üstünden geliyor su, normal su. Onun için yuvup gittim bultur şu yolla. Gerek var da bir 2 tane turba daha acaba koymak. İşte bu yandan gelen bağban su bütün avı turbalara sıksın da köprünün üstünden akmasın av su. Son köprü çıdaydı. Mahmut Sultan Koy Şurası'nda aytalar ki yollarının tamir etülüvü endi planlaştırıldı. В этом году мы планируем ремонт дороги, на котором реализуется проект федеральной целевой программы строительства детского сада на 230 мест и, соответственно, ремонт подъездных дорог, которые находятся в массиве Камишкара. По газификации также в этом году заканчивается строительство трубопровода высокого давления, которое идет от Пионерского до Перевального, левая сторона нашей Добрывской долины. И в последующем будут разрабатываться проекты газификации массивов компактного проживания, также и всех улиц в селах, которые находятся по левой стороне Добрывской долины. Devlet Milletler Ara Komitetinin mütehassısları bütün müracaatlar boyunca izahatlar verdiler. Обустройство массивов компактного проживания, в том числе Хамыш-Хора, на сегодняшний день то, что объекты, которые в федеральную целевую программу вошли, по этим программам финансирование уже открыто, по плану все идет, все будет выполняться. Adliya ejillerinin növbetdeki çıkış mesliyatı Mart 24 günü planlaştırıla. Millet telekanalının anonslarını kaçırmanız. Safiye Şukurova, Ramazan Alivapov, Millet için. Qırım sыңгырчылары Перекопта ilacılar kontrabandasını tuttular. Bu haqda Qırım sыңгырчылар idaresinin matbuat xizmeti haber etti. Çet el arabasını bakkan vaqt sыңгырчылар araba salonunda orta bozulganını taptılar. Anda bir şey saklı ki bu korundu. Sыңгырчылар nakliye vasıtasını maksus texnika ve köpek yardımı ile bakıp çıkmağa karar aldılar. Neticede nezaret etici organlar xadimleri tahminen 9000 ap tapıp çıkardılar. Onların ağırlığı yakın 6 kilonu teşkil etti. Matbuat xizmetinin malumatına göre tutup alınған ilacılar ekspertizası geçirilgenden son hukuki karar çıkarılacak. Bugün kefe yanında yol nakliye kazası neticesinde bir insan elak oldu. Kırım Cumhuriyet Rusiya Fevkulade Vaziyet Nazirliğinin matbuat hizmeti bergen malumatga göre kaza aylanma araba yolunda yüz verdi. Çetel arabanın aydapçısı onu idare etip olamadı ve yoldan attırıldı. Bir insan alınған yaralar sebebinden can verdi. Da bir insan çeşit yaralar ile hastahaneye yetkizildi. Ağımdaki senenin fevral ayından beri Dubki-Livatki aylanma yolunda kuruculuk işleri alıp barıla. Şimdi obiyekte 180 insan çalışan. Hatırlatamız tamam bu yıldan 2014 senesi yol işilmesi neticesinde vatandaşlarımızın ailesi can verdi. Tafsilatlar Nevbeti Kilevhamızda. Gelecekte aylanma yol olacak Ahmezjet rayonunun Dubki-Livatki yol damartasında kuruculuk işleri faal sureti alıp barıla. Mında 100'den ziyade teknika nuskası bulunmakta. Данная машина, она порядка 120 тонн весом, довольно внушительная. У нее производительность 1000-1200 тонн в час. В смену это у нас выработка 12 000 тонн. Получается, планируем перейти на круглосуточный режим, более теплый, это будет погода. И доведем до 20 000 тонн в сутки разработку. Вот именно с этой машины. Плюс еще задействованы экскаваторы, то есть плановая разработка грунта дойдет от 30 до 50 000 тонн в смену.
Музбет нетиже алган Лейха баш devlet экспертизадан 2016 сене ноябрьнын сонунда чыкты. 2017 сене февральнын бары күнү Хуружи шеркет Дубки-Ливатки айланма жолу объектинин куружулугуну башлады. Бүгүн бу оюекте тешкерүү кечти. Кырым Жумхуриет араба жол кызметинин ребери Алексей Сафронов жолдун көлөмү ветосверлевы акта тариф этти. Объект протяженностью 9,1 километр, стоимость 6 миллиардов 141 миллион. Сроки реализации начала 1 января 2017, завершение 30 августа 2018 года. Объект у нас первый Б категории. На объекте несколько искусственных сооружений, одна развязка, один путепровод, 3 водопропускных трубы. Планируется перенос магистрального газопровода, водовода и рядом ЛЭП мощностью 110 киловольт. Хуружи тешкилят генераль мудиринин биринчи муавини Александр Данчук айтканына көре, асфальт-бетон коюлмасы үчүн хуружулук мальземелеринин 50% хытадан кетирилежек. Здесь довольно малопрочные породы, которые использовать в магистральных дорогах не совсем правильно. Надежность конструкции снижается. Для местных ненапряженных дорог это надо. Поэтому часть материала будет завозиться с материка. Тешикуревде Кырым Жумхуриет Назерлер Шура рейсинин муавинин Виталий Нахлюпин де булунду. О Хуружи шеркетнин иши ахында тафсилатлыжа тариф этти. Компания это не крымская, это компания с материка. В прошлом году она, соответственно, выиграла тендер по нашему 219 региональному порядку. В прошлом году мы проплатили ей все объемы доведенные лимитов, которые предусматривали бюджетом Республики Крым. Это порядка 1 миллиарда рублей. Компания получила 100%. По финансовым планам, освоить должна компания, то есть выполнить работы, соответственно, в 2017 году порядка 3 миллиардов рублей, и в 2018 году тоже порядка 3 миллиардов рублей. Яны трассанын гарантия мудеты да олажак. Бу акта Хуружи тешкилятынын генераль мудиры Сергей Морозский тариф этти. Гарантийный срок по федеральному контракту составляет 8 лет. Компания наша существует на рынке уже 21-й. Строительный сезон у нас в этом году. За все время существования нас никогда не привлекали к досрочному выполнению гарантийных обязательств. Поэтому будем надеяться, что и здесь также все получится. Ишлеринин сону контракт боюнча 2018 сене августнын 31-не планлаштырыла. Объектте Хуружи монтаж ишлеринин бежирилүүнү Роскапстрой адлы федераль мухтари муэссесе незарет этежек. Султания Меджид, Алишер Алимов, Миллет үчүн. Yol ortası meselesi bugünkü күндө en актуальдерден бiri кала. Экстремаль айдав буне олғаныны Карасу Базар районының айдавчылары яхшы білелер. Олар эркуны бойлы yollarda юрелер. Кең Тоғайдан Тургенева көйне кадар yol кысымы маниялы yolақны хатырлата. Бу вазиет чезілемі, йоқмы, бізім ғыбірімі Султания Меджид бу суалге жевап тапмаға тырышты. Карасу Базар сакиндери yolda olgan çukurlarga endi dikkat ayırmaylar. Amma olarның мигдары ветеренлігі әретте қалдыра. Бұл Кең Тоғайдан Тургенева көйіне қадар yol қысымыдыр. Yol çukurlardan delme тешік алда. Муртаза Ногашев 30 yıl devamında 5 аран отар көйінде яшай. О білдірді ки yıl-yıldan bu yolda yөрмек ағырлаша. Каждое утро Эркунь саба мен 5 аран отар көйінден Ағмеждетке ишке барам. Бүтін Қырымға білдірмеге істейм. Бізім yollarımızda қанатмаға чари yok. Орта сүрәтті 5 километр бір саатта. Редван Гафуровның сөзлеріне көре, бойлы yollar себебінден о арабасыны денештірмеге мejbur oldu. Amma bu вақыт ярдым етмей, бір сәне диққат айырмасаң, илле чуқурға оғырайсың. Из-за наших дорог Более yollar olğаны себебінден Нива машинасыны алдым. Yollar кергін вазиете буланалар. Бу yolның кысымларына айры диққатнен кешем. Ағмежетке 20 даққа ішінде барайдым. Шынды есе 40 даққа керек. Виталий Услистый 5 аран отар көйінде бүтін өмір яшай. О қайдеті ки, эвеллері yollar бойле дегеледі. Эрше комшу көйінде чөплік қайта ишлев заводы açılғанından сон башланды. Yollarını çok yıllar endi etmeliler. Tek çukur işlep barla. Zavod açılığını son balaban maşinalar yollarını kırdılar.
Бу вазиятны аңламак өчен біз Кырым Жумхуриятынын Кырым Автодор Девлет унитар муэссесинен бакландык. Анда ise бөле жавап бердилер. Yolнун бу дамартасы үчүн тешкилат месул дегил. Bundan соң біз Карасув базар районунун мемуриятине мектуп yolладык. Анда хабер эттилер. Кечкен сене көз мевсиминде yolнун тамир иштери башланды. Yolнун айры кысымларында чукур тамир иштери бежерилди. Шымдыкы вакытта ise тамир иштер девам этмекте. Велимет черчевесинде алып барылажак. Султания Ситакаева, Султания Меджид, Асан Зивадинов, Миллет үчүн. Ахмезжитті мескен коммуналь хожалығы ВЭЛінің яшайыш қызмет етув ішчілерінің күніні қайдеттілер. Иқтисаси байрам ел март айының 3-ші базар күні қайдеттіле. Мескен коммуналь хожалық хадимлеріне тантаналы концерт тешкіл олынды. Ве иш иқтисасиеті ичкі тешекірлер білдірді. Мерасим кетішатында хадимлер мукафатларнен тақдирленділер. Мескен коммуналь хожалык назиры Сергей Карпов кыш мевсимнин нәтижелерін чыгарып 2017 сененин планлары хакында тариф етті. Эмди кайт этти ки бу сене муэссесеге пек чок дегил, ама керекли пара ярдымы айрылды. Казайы ишлери алып бармак үчүн 100 миллион рублиге техника сатын алынды. Предприятия все подготовлены были к зиме хорошо, то есть зима прошла практически без сбоев. Мелкие были нарушения в начале отопительного периода. Сейчас мы подведем итоги буквально через месяц об окончании отопительного периода. И можно будет говорить о том, насколько правильно, насколько мы хорошо были готовы к зиме. Региональной адресной программой предусмотрена сумма порядка 1,5 миллиарда на 2017 год. Эти деньги будут потрачены исключительно на приведение нормативного состояния сетей, водопроводов, канализации и систем отопления, в том числе котельных. Мükафатлар чешет төрлүү эделер. Бу фахри ярлыклар Девлет шура мескен коммуналь хожалык веназирлер шурасы тарафында тешекүрлер билдирген мектуплер ве айры тешекүрлер Жумхурият башында. Мükафатлар юз инсанларга кыздырууф мевсими кичкен ве казаялар улмагыны үчүн берилди. База вакытлары мескен коммуналь хожалык хадимлеринин иштери көрүнмөй. База вакытлары тенкит этеле. Ама бу саада чалышкан мутахассисларсыз жашамак болмас. Демескен коммуналь хожалык назиринин муавини Якуб Зитулаев. Конечно же, отрасль жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, можно сказать, одна из сложнейших и проблемных отраслей. Поэтому наша основная задача – это каждый день и без выходных, круглые сутки подавать услуги населению коммунальные. Это водоснабжение, теплоснабжение, обслуживание многоквартирных домов. То есть это то, что каждый день выполняют сотрудники нашей отрасли. Но, тем не менее, раз в год мы находим время, чтобы их всех собрать в одном зале и поздравить с их профессиональным праздником. Расим Эрманбетов кездев шернин Исмаилбей касабасында яшай. Она мескен коммуналь хожалык назирлегенден тешекүрлер мектубы тагдим этилди. Расим Сувнен теминлеме саасында эскаватордун айдавчысы олып чылыша. О кайдетти ки Девлет севесинде кечирилген бөле мерасимлер сады иш адамлары үчүн пек муимдир. Ве вакыт хош. Bir bayram, bir tebrikler, begenli, istekli, gerekli şeyler. Neşin degende adamın bir işke yaraşa güç, kuvvet beri. Su bu hayat diler. Biz su sistemasında çalışamız. Su bu hayat. Su her daim gerek. Her vakit su meselesinde toxtamasın deyip adamlarga yetiştirip бермеге тырышамыз. Энвер Асанов Орхапу шернин теплосеть идаресini тагдим этти. Анда у 14 ел давамында истисал бөлүгүнүн ребери оларак чалыша. Кырым сода заводунун жолларында мескен фонуна же мектеплердин, бала бакчаларынын, хастаханелеринин кызмет этти. Уже 14 лет работаю в теплосетях. Мен энди 14 ел давамында теплосеть идаресинде чалышам. Мен пек мемнунум. Эр бир инсанга сагылык, муабетлик вешлеринде мувафакайтлер тилейм. Эн эсасы исе сагылык ве боле мувафакайтлерге иришмектир. Бу Әрбір евде, шерде, койды яшайышны ве онайтлы шартлерны иқтисаси олара қасиевет көстерген инсанлар үчүн. Мескен коммуналь хожалык хадимлеринин ярдымы иле біз зиманеви дуньяда олган бутун ирешмелерни куланамыз. Олар регионымыздын иктисадиетинин инкишафына büyük есе кошулар. Эмди хизмет саасынын кенештете ве олардын кейфетине элиштирелер. Асан Беблаев, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Ахмезжит район мемуриятында чешет идарелер хадимлерінің мукафатлануы кечті. Бу район инкишаф етмесі үчүн 3 ел девамында өз истесini кошкан инсанлардыр. Олар арасында ичтимаи сағлық сақлав, полис ве махкеме саларының векиллері олалар. Мерасимде бізім телевизион тақымымызды болунды. Сабина Жарипова Ахмеджит районының Коранта балалар вегенчлер үчүн ичтимаи хизмет мерkezinin хадимы. Бу саада 5 жылдан зияде чалыша. Ахмеджит мерkezinde ise 3 жыл хизмет этем.
Была специалистом по социальной работе. Эвелмен иштимai хадим эдім мұқтаж олған қоранталарға ярдым етедім sonra bu мерkezге кечтім ве баш мутехассис олдым. Енді мен иштимai иш бойынша хадимлерге ярдым етем ве бераберлікте қоранталарға ярдым етмеге тырышамыз. Сабина ханым onun işinde en mühimi insanlarga yardım etmek деп айтам. Ama кімерде чешет аллар beklenilmegen вақайлар да олам. Сложность в том, что когда ты... Оле инсанлар ола ки бірде-бір инсанға ярдым көстермеге істесен, олар озу есе бұны істемеселер қиын ола. Біз оларның вазиеті ағыр олғанны аңлаймыз, бұл фырсат олғанны аңлаймыз. Олар есе фаал суретте тырышмайлар, олар ярдым ile құланмаға істемелер, азыр дегілміз дейлер. Кырым Cumhuriyet Ахмеджит район шурасының рейсы Михаил Макеев 3 жыл девамында яхшы çalışkan хадимлерні мүкафатлады. Вы знаете, этот праздник для меня... Мен иште беклемеген едім, пек мемнуным, тешеккүрлер білдірмеге істейм. Біз есе қоранта яратылғанда дүнияға бала келгенде муим роль ойнаймыз. Ве илеріде де işimizni devam edeceğimiz. Mükafatlanған хадимлер арасында emdi yaş, emdi büyük tecrübeli insanlar oldu. Onların biri bizim yaramadamız inkişaf etmesi için tırışalar. İtiraf eteler ki becergen iş için mükafat almak daim pek hoş. Ama esası cemaatқа fayda getirmek değiller. Мы находимся, Ахмеджит район журасының елбашчыларына менің фаалиетіме yüksek seviyede кыймет кескенлері үшін миннетдарлық білдірмеге істейм. Илеріде де гражданлардың құқықтарını қоршаламаға ваде етем. Мен үшін бұл байрам пек büyük роль ойнай. Біз бұңға çok yıllar devamında тырыштық. Русская община, русское единство ile бераберлікте тырыштық. Оның үшін бұл байрам менің үшін ғалибе күні дайын пек кıymetlедір. Mükafatlanuvdan son merasim iştirakçıları için küçük konsert teşkil olundu. Gulnara Karimova, Enver Ablaziz, Millet üçün. Ахмеджит суван барында сув 90%ға толу олғаны себебінден бір қач күн девамында саба саат 9-дан башлап сув технологик васталар ile çıkarılacak. Шу себептен өзенлерге якынлашқанда қавсызлық чарелеріне riayet etmek керек. 9 яшлық Қырым татар дульбері Эдие Алиева мини-мисс Крыма 2017 ярышта иштирак етежек. Баланың ген чағына бақмадан Эдие чоқ ярлықлар ве дипломларының сайбыдыр. Қызчық конкурсқа насыл азырланғаны ақында бізім ұғбіріміз Лиля Веджат тариф етежек. Истидатлы инсан шейде истидатлыдыр. Бұл сөзлерні бізім қараманымыз сақында айтмақ мүмкін. Қырымтатар дюльбері Эдие Алиева 3-ші сыныфта оқуй, ама бұна бақмадан о чоқ шей біле. Мектепте о аля оқуй қызының авесліклері чоқ. Шымдықы вақытта о яны конкурсқа азырлана. Анасы айтқанына көре ен esасы ось евлядыны іште қол тұтмақтыр. Чүнки тербеге доғру янашсан, бала өзіне доғру қимет кесе, ве оның емінлігі ола. Честно говоря, могу сказать, что у меня ребенок... Doğrusunu айтсам, менің қызым мектептен әвелгі чағындан башлап, чешет түрлі секцияларға қатнай. O emde ойнай, emde ерлайды. Балам фаал өмір кечермеге алышты. Эдиенің бұтын аптасы әвелден планлаштырыла. О чешет ярышларда ве конкурсларда іштирак ете. Нахыш ұсталығыны огрене. Истидатлы бала чет ел тіллеріні огрене вересім чизам. Я учусь... Мен музыкаль мектепте оқуым, ерламаға, ойнамаға севем. Мен іштирак еткен ярышта 4 этап олacak. Чықыш ретро үслікте фея образында. Эдие 3 яшындан берлі Қырымтатар милли ойынларнен оғраша. Сайламақның чәресі олса, қызчық вақыт Қырымтатар мевзуатыны сече. Балалықтан медениетімізнен авеслене. Истидатлы бала ось музыкаль қабілетлеріні де yüksek дәрежеде көстере. Пиано чала ве хорда йырлай. Қызның ярықлары ве мүкафатлары чоқ. Мини-мисс Крыма 2017 конкурсында Эдие тек бір өзі Қырым-татар медениетіні тақдим етежек. Бұл ярышта өз истидатларының нумайыш етіп, жюри ве сержелерінің диққатыны запт етмек керек олacak. Эдиеде ғалибе қазанмақ үшін фурсат бар. Бұл ярыш мартның 25-інде олып кечежек. Лиля Веджат, Руслан Хохлов, Millet үшін. Ахмеджит район мемориетінің бинасында региональ өрнек халық эснафлары мерkezіне айт ұсталарының сергісі. Ве Қырым кележекні сечті серлевалы фотосергі açılды. Бұл мерасимлер Қырым Русия еркеніне кіргеннің учылығына бағышланды.
Тарихи вахия хайдетілів күнлері, Ахмеджет шер сакинлері ве мемориет хадзімлері, Қырым кележекні сечті ады фотосергенің ве орнек халық ижази бірлешуінің эснафар сергісінің тантаналы ачылуында топландылар. Кележегіміз біздің бірлікте, кележегіміз біздің қырымда, біз өз ана ватанымызда бүгін яшамақта ве бүтін миллетлерінен берабер өз ана ватанымызны біз гүлбер ве ешілік етежеміз. Фоторесімлерде Ахмеджет районы бойынша кечірілген ішлерінің нәтижелері тағзым етілген. Олар Қырымда яшаған халқларының бірлешуі ве ветамперверлігі ярдымы еле кечірілді. Все, что сделано за... Украина мемлекетінде еллар девамында yapılmagan şeyler Rusiyada 3 yılda yapıldı. Biz ketkete kurulamız ve iyi yaşayışқа adım atамыз. Ижази бірлешмеге кірген 30 устанын серлері әнді мемориет фойесіне яраштыралар. Оларының арасында тері маллары, сернек иле яратылған кичек мемарчылық, мелихохалар, нағышлар ведігерлері. В моих работах можно увидеть. Мында Нина Жабаның картлары тақдым етілген. Декупаж техникаларда çalışmak kolay, imkanlar ise büyük. Бассолинның ресімлеріні де yapmak mümkün. Yüзден зияде эснавчының ішлері әрбір сейіржені қуандыра. Все люди, несмотря на... Қырым халқы аманлық ве абаданлықта яшамаға тырышалар. Бұл ішлерде районымызда яшаған халқларының жанлары тасвирленген. Серги комплексы район мемориет башының хол тұтывы елі тәшкіл етілді. Әнді более кебі сергілер сық-сық кечірілежек. Диляра Шевкетова, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Шымдылық болған мәліматларымыз еді, біздің телевизион тақымларымыз яңы мәліматлар өзерінде әнді çalışмақталар. Невбетекі рус тіліндегі чықажа хаберлеріні қачырмаңыз, оны меслектішім Нериман Тарсинов алып баражақ. Мен есе сізге ратлық күнлеріңізні yüksek дәрежеде кечірмеге тілейім. Эфирде көрішкенше салық не қалыңыз.